ba ashmo gidi Xoosay tawootis. Amen. Oti diwali degi abadiko isiga la si choka tayo michia tidaro to sa bilay tagidi kantis gamasu baka mulai tikaye kaus hata gidi iyo beka choko gis kibarna ayedin ne goda sintan joye kus ye kero haya ane tako isiga la si haya na be diu satane na ikarabana haya gara oro galas ekarayas yashanta yandaro ekarayara otini ayibine bawa nena kaidi diabai haga mala nimai senen asi utenna mala ne yo haga mala bai osetutis oseti utidaba osai ne mai senepe osai hachin domidi ha utida shucha ne mai senen utida shucha ne yelo de menada ne mai senen ki utida shucha oseti domidi na kalisiaks iwo sido galla sape do mara tume hage tawgai dabas tuma ammane taraika iwasi arganche pates iwasi ay kage dendes iwasi taketani da baides ammane tare kagas ishigas aka agada bas bada utada takada ane agina koidada akime so bagisi I ododan agina koidada ichanto agina gakis agoidiode ichanto agina gak hage usupuntua gakana gakano tanka wana guys oichiode choga shamatigos oso adona kayellopa nuna kayellopa nesintan oso tape galata kayagas oni galati sane agini atumana tokana oni galati sane gi kagalati sanagas gido tosai agime so kababeku kaisi sakabike odida tosai tabona wotana des haita ye usupunto agina ulon qati didesi ya ኢየሱስ ጌታ ነው። በርግጥ እሷ በሁለተኛ ስላወራችሁ ነው በአማርኛ ትንሽ አጠራ አድርጌ ላውራ። መጀመሪያ ሮብለት ነው። ሮብለት ማለዳ እዚህ ቦታ በነበረው በጸሎት ፕሮግራም ላይ ኢቷን ይዛ መጣለች። ኢቷን ይዛ ስትመጣ ጸሎት ላይ እዚህ ቦታ ላይ ለኢቷ ድምጽ መጣ። የመጣ ድምጽ እንደዚህ የሚል ነው። አንደኛ ባንቺ ወጥ ላይ ማጸንሽ ላይ የተደገመ ድግምት አለ። ልጅ የሚባል ነገር እንዳይሸከም እንዳትወልጂ ጭንገፋ ብቻ በህይወትሽ ላይ እንዲበዛ ጠላት ባንቺ ወጥ ላይ ማጸንሽ ላይ ጠጠር እንዲቀመጥ ልጅ እንዳትወልጂ ባንቺ ላይ አድርጓል። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ይለሻል። ከዛሬ ጀምሮ ማጸንሽ ልጅ ይሸከማል። ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ። ጤና ልጅ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ። የምን ድምጽ ጌታ ተናገረ። ከዛኔ ቀን ጀምሮ ፔል የለም። ከዛ በፊት ግን ፔል ያደረገች አመት ሆኖ አልፏል። ከተጋቡ በኋላ እያለች ናት። አገላማኪን አዝና ገላማኪን ላይታኩሚ ካንትስገስ ከአመት ሆኖ ካለበ በኋላ እስከዚህ ድረስ ልጅ የሚባል ነገር አልወለደችውም፣ አልተሸከመም ይላል። ማይጸኑ ላይ አልቀመጥም ማለት እየፈሰሰ ነበረ። አንተ ጸለክ፣ ከዛኔ ቀን ጀምሮ ቆመ። አሁን 6ኛ ወር ጽንስ ሆኗል። አሜን ያለች ነው። ይሄን ያደረገ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ዛሬ እናገራለሁ። እንደዚሁ በማጸን ኬስ በተለያየ ኬስ ፔል እየተደረገባችሁ እየተጨነቃችሁ ያላችሁ በስራ ፌል፣ በማጸን ፌል፣ በፍሬ ፌል እየተደረገባችሁ ያላችሁ ዛሬ ለእናንተ ማወጅ እፈልጋለሁ።